yes, that is AJ Ogano. I will send down for you. There for my page for there. Austin Young. The music or page remember there for my page. Why where do memo buzz please send me the name AJ nice singer. It there for my page for there for Facebook there. I even there for my YouTube. But I'll send that for you. Hello, my brothers and sisters. I greet everybody from Untouchable Mama. One love. I just get small thing. Oyekere ni awata. Na no say na Benin. Edo me ya gwan. So I understand in your hand. Oyi da osa. We have more gwan. No insult but you only wa go we gwan. Ma only ti ebo no. I understand but you only go egwan we mo pa ata me omo no we wen o ga se ku e odo kin wi we da sa o me video we ni dege me no ya ta we won ma no gbe okeke erejiro oni we robo pa be bani u da wa do ni for me sinu o me se nu days no kin we are realistic no the ave ma no bi on ba one of here with dancer we ropa o ma ipa wore o ma emi unwo we re gbere hiania oni omo bene un de omo bena agugun ehun o with dancer we wa tota wa tota wa we awu wo wa the last person wo te doni a realist no we do ata social media we ba tota no ege we want to tawa owegi we upon me ya ni meya we there go 5 months or 6 months ago mo why the last person egwa wa we ni mewa mi ona ni do ata wetin u tota no we negbe we we da osa u tota no we agumeti ke ni life me iwe ni wa gu we gun ibe ma oni ro we wa we ti e bono ya wo ibe se no we ti e no u ja wo ma understand it is say no ti eno we din well o ja wo bet for me insult you only make any man when you we brain we dollar or $1 because la awu wo why the last person a chief you what you we there gwa and where the boy chief himself on ma ke kana what ye we me list now ovi da us was so no tie do tie a live video where ha mo money where amanya nga ya we say ugwa toni ugwa ha mama ni we amanya nwa ya we say nujo me mi unwo we I forgive you when I forgive you when the mofi iti we the mofi cause ya te we the mofi o na me we no we fi mi ni e ha we da osa when I forgive you we ana do bo me we egwa we forgive you we ze sene abi o do we hin because we ve obie do we hian woke ebona nu vena o han ya we ya von those essage o na me we ne boni ge lo we won ni na we da osa ime egbe no mu we iwa dege video ni na we he osalobu wa no wa da na se wu we o wo kan we na to take we o mu we wo na mi me no ya so we 5 months ago ona wa mi ya ni ne bamba na we don so we na wa mi na wa ban no we wa pet your pa kan ke de kun na wa mi ni ne bamba na wa mi ne social media na itai na we a virus re video wa maja neji wa ja neji una ko agbede kwere una ko agbede buda wa ladian buda ko ware me wa ora mo no khori ye le ko eno 6 months ni we ya gbe wo wa ni we ma na gbe ko owo kun we we ne we na ti social media una ko we una ko ade una ka ye to ni kabaka ya so eri omo enenemi eri organize una ko ala ade okwo na nore UK oni na tegwe ni ye hama we eri ola wadia otemo pa na we wogugun ajo oni na be si ezo be bani mata ho ni ga ata lawadia udare na lawadia o magwe ya zin ofian we o pitching we urulede social media kana we totanu we oyo u totanu we negbe we adobo mi we ana forgive we ne o wa se ne bamba na nu we wa ya mi emi no tunu ne the October bi November o wa se ne we ya mi ne
nu we ana do mo list u do mo ade uwe eri atama we no na orionba nenemi orionba no pa ora who were the last person wo tedo I ti uwe nu we do tie list ma we eri ame mi o ma na agugwa na ehene eri ame mi o ma na agugwa na ehene omo kan we wa se we ajo opobo nu e o ma tita we ze o email o social media ze o eri yan atama wo ni egege wa zo wo kan we o ma tita ma wo opobo yo we wene isoke we gugwa na koso ko we nu gweje mehin oda for me na misbehave e make sense your hun egege wo se gbonire o ze nu ka do maifo eri anja pe ejo nya be dada we mu kiane daddy nya dada we mu kiane o bi da osa imare do ti e bonu e olawo hun olawe o ma lawe wa be jere because ka bi atama we ge no pe nya dada we be mu kiane imama not we UK nu wo ijo wa o te we daddy we hen te your biegbe amete we daddy dem nu we bia we yen te we daddy o we hen te your biegbe yan ga pe we jo yan ga won awovan yan ga pe we u ga gogo o ma ke nu jo we very na u we hian omo bene un de omo bene un de na agugun anehu uwo wie dohin o wie do wuhin we no ya vebo mu gbegbe ama eseri ewe that is dog ya seri ama e wa ya lehuwe we do ze sejo nege lohowe u bejo we vivahian utulehian ya pe we una wa miam ya no ga pe we before ni ga pe bolele we ege nu na ro wa na do yesiko na do yo amona se kenana rie bai u wa miam ne bambana uwa miamia ne bambana uwa miamia ne ya ne pe we hian ne ya mu we hian ne daddy ya dada we hian o ma agu wa je hu wa ja ehe ne wa ja eri mi na tamu wa ja eri mi na tamu wa awa egwa giunre awu wo ri se no ta we ne obi da o sa hen do tell adian imaye sha o debe ni me ya think dere ma me ya think speaker gwa we here nana mi agwa ari ebegu we awu wo se no ta do ata lo don wana do bottom we e beke gware we we da osa wo han tell me na we ha mo mani we no dey no invite ya dey no do mo efeso ejo no mo voice no ya ata lo ba ni wo se no ta wa yo bogbe we wo se no do ta nu we wa je wa mia umaide de tin ke we emika pass through ma miera me mije me no mu dia me wo pa we iwe siko mu dia ivani una wa otun ne be dere yange di video uwe ka ube ma na me wo na uje ure we ba sunu na una e ko je sister uwe do ya la we ni uwe hian ko ro we hian ya ko dada we mu hian ya is dada we ga dada ya ko we ro we jo ge ya le se we aye ba ya pa so e ba o ya da me bu we wo kan we gwa gun e gwa ta ma we da fon me ki re be na uwe na mo no khori ba de ku e mi no ri kan gwa o ma ke nu we de yu pe se va ni nu de branche va ni uwa le hian we ami o ma wa pe ta e de uwu ma onu je eva hon because nu kajo me mi unwo we nu aya mi unri la dian o eje na uwe le gbe wa be sun e yan re begwe o wa ya sun e wa ya ri ya wa na so ro ya mi wa ma daga wa ma daga e kini ya do be social media e ro ya mi ne mi o ro ya mi we o we social media yen na mo egbo ro ya mi o exist le gwe obi da osa arabu wode ariye avinya ni tie we ni so wa be ro no riyan e chief e so ro no we gwayen na nwa e so ro no we gwayen na nwa ya pe we jo we me no wa gwalu wo bun se ba umaye o ma gwayen wo kan we maye o we tu ya like we ya be fancy we no ya wa like we no ru awe you vun o bun se we wa me ho wa ya hen ni owu we wa worst say owu when I say social media for a year I go buy for 1 year I wait am wait our pay no yari buy when I pa worry I go where I was on less social media
Hein? Ouais, et Dieu ça guerre Orient Bano. Ah. Ma sha e yana na adu akini ni ya we uga office oge. Ona welcome we oga me no mensu wo bo ma we talk ma we because a boy ni came a good heart. Me mensu wo bo o manager e bo ni ya yi su obo but o ma ke ona welcome we but we do ladian we eriyan realist no eriyan wo no na eriyan we Monica eriyan we no pa na wo wo speaker no do ata in social media enwa we gu we a enwe here o we gu we ero enwa zene egwu ewe because they talk we a rubbish in we do not have we ime nukpo nu wuje dey 49 years wuje because I hear the ojo ya na enwa obi okan kere ti na enwa so din e imacho we imaye because ime wa do bere we owo kan wo pe we jo owo so can sorry to say wa we offend you or when no offend them at tama we ina de go da for me misbehave me no ko na ina riku bag ina de bae o we me vakin many mena enwe o bia itare o itare mena ni me pass through o da for me we gbedo asun awe I ha da for me choose either this or this who choose ni eke ni mu di aji e voice we na do crack o me set ya agun ama no me yan we to we see we e o we gitan na eje na ni awon ike uwe imu di awon no hian we ke no de gbodegbe we ke no de gbodegbe na do to take wa wo igba we live video but gekwe we amu we so ken gekwe amu we so ken o ma seti goda fon we gun han gekwe amu we my sister yan wo ho owa ama owa aria obohu oje so ken obohu oje odogari efua wo khe mana seti gwegun obohu oje sokin obohu oje ri oda fon we la wa khamae wo ma esupo ni na na mi we egwari giyan hun any positioning the position of je egwa that means if you not here no ta me we obi da osa do ten na ogele mu we dade ohun your hand do ta khamae wo ma ese okere gbe we no la wa dia o ma mi emi we no vie we vinyari eke na naku obi da sa agu egun arie wa be genere we de gbe awe wo se no ti list wo se no do ata na Orionba no pa Orionba no pa is wanted when ye ya wanted enye be no we ba de gwa ba ko we do aru oruo u do aru oruo we do ye na ge omo ne re di je gusi ai onu mu dia siko eduga aje be de o mi amiane we do mu dia siko yani dada we yan ni ese we ai u mi rokpa 50 euro 20 euro mi no send igwe uma jo wa ni na mi we yi ojo wa oya we mi no heke no wu yan wo wa ge o ge serien o han ga mu no ja ta we eyan ga re ba ni o he onu jo ni to ta ye social media wa we gbe vije beje wa we gbe heje wa we gbe he be gbe wu to ta no we ne gbo wu to ta no we ne gbo awo ge okoro no sunu na mi o ma se no we ya ne nwa o ma se no ya wu me nwa ime o me no ma ya gugwa gun e no wa ya ri ime den soken wo wa eni ya wo wa gbeti no ruwe agbode atemata because wa Hamedi Mofi we no total divorce o total because I bege me no yawu o when e we se be ri oni we when e di Mofi no kun we gedege no san o san bu no bobu no we o we do do hin na we soken we me yi gugwa na ri oda fon we hwe yu owa because yen we ona egi maba o no we do total no we mu dia no we da fon me carry on da fon me right down iguere ba ni you are a bad woman una we gbe be on even we adu na o dan hin avec so da fon we ma mi wa no avec so do eri me no we ta because e di Mofi di obi da so mo so ari me no ta because when ye ya wu pe no ya show we awe mama ni ye me da we ni kata sin when na ha me we gbe live video we de gbe de o na ha me we no kan gwa je we de gbe la dia wo no we e di Mofi we de gbe ta so kan gwo da fon we gwan we no je o ma emi unwo we na we gbe ya vije beje na we gbe ya heje beje
agu wagwan ya wa na mase na ogu wagwan ono na face your life nenemi wa ge human trafficking no wa ge ton vie mare, but is the truth etama we na e mata no ruwe etama we wa rie urie uma berie o bi anyone ma bere ma bi aja o ma ya ge, because amana agu wagwan keke no wa rie emi ne gwa mata no wa do ata we gwa ata e social media abe no maje do no emi na we do abe no maji si no emi na we si on wa mu me rie nenemi o echifi nenemi o echifi akoli me ime o we nene chifi yen de chifi nu hu de do ba no mo chifi nu e ade nu do to bo we tie the best enu we wo se no tie, because do ma no ya we ene na aladia wonu ne we no tie ladia ha no e we do ma no tam we ke do ta o ma na tam me we no ju nu we tie ni uka ven bone uka you know ya vene, because unu work ladia e ma no tam we ni we don't even care to know, but what you know ya tie ladia. So obi dasa agu egun ge ala we ho giala we ho soken yen we ni meta na etuari o, because we no set mudia una arobi eru we una mudia no da fon we tie bonera etuari urie just we onwe monu bia oto me onwe ne we dansa na ehe me o be to me, because o na gbon no, but we no hu no keke no we just you know wa me mudia no wa me mudia no wa me mudia gegege no wa me strong na ga fi look pe we no hu keke no mudia. When no work no mudia we no is getting too much. E mi na da for me e we gbe da mo la wadia o be ko khiane ene gwa na ka gbeji o we gbe be khiane nia o we gbe be khian wa ijowo no na oni ijojo wo gi no o ma agu wa hu. So my brothers and sisters, me here when you water, because when you measure imare don't rob anybody imare don't tear on anybody, but eni so asunu me na ngewe ohoni wi me maseti goda fun egun awe na oda fun me o we emoyimi apele lu e na nuri obolele ohoni you are a bad woman, because ohuo mudia we just owa me na igele mudia gidigba me no ko na mudia na le soken obie bobizua hamoda for when ola wadia uga tamae ogariye menu we mana tamae ona yawe mi no wu, that means woje ike anoda menu e, because ovie chief we hin soken agu wagun wa ge ala wa ho ri oda fon we la wa ka me we no je o me mi unwo we na we gbe ari owe any right no ya mo bela dia no do atawe ge ma na we na egwa me ma ni agi ma ni ha agi dia oni agi oma oda fun we no ya mo ebo gbegbe ya ha do gi ohun ne no vi da osa bre on ge atato we oje ungwa be tin ka we yi me no ya we mi be no ma keke me ya ha do gi ohun our room why the last person will tell doni I gi me ma we una do akalo abe ma no ogionba abe ma ne ogionba water egwa na wa be tie da do we wa de no be junu e ya drive ke no ma keke no drive yare o be ansa ekweri negbe o wo do ta o ma ese o kere gbe agu egun arie utun igbe o bi da osa o kere gbe arie gbe we ye kenu po we je e ga ha egbe we ona ege na su we deri oni na wana wo agbe ba ege Sandra Agbogun wadu anya no bonya no we na ru wa woru wa we ye ga agugun an we una fi ka egbe be live video o hie nenemi wado we marriage o una hie ya we social media we no wo ga agugun an ma be o ma agugun agun wa we no ma ni ri unre wa va wa wogugu wa gun o ma ni e mata teta mu wa ọmọ benende wa rie uma rie, you will still remember me ya we 3 years is not forever, because when I watama we na nia u han rie o we te gbe we nyo wo rie speaker of ogegwa, because my na ya mo enu So my brothers and sisters, just a little advice, who like make it take, who like make it forget am wa be jemere is a girl talk bare Monica e beg a video we
mega no ya we the video mi o we la dia rule we Facebook wa ni uwo ogion bere we bo oma do ogion bere we bo debe we bo have he because Orima is a traditional way why wo ogion bere we bo ati e Holland weje wa be me prince abi princess wa wo mo a picture umuye Facebook udo gbe rubbish jo then one we love a live video jo hun wa he do ogion bere we bo because wa gwan sometimes when we just say no we name Monica o we gbe yo gbere me side no we je e de no pa wa gbe jore o wa yo bokan wa mu dia khewe e de no pa wo ni jore ri unre na va wa me make no we je wo gbe yo gbere so who we no ro wa bere the video na rubbish we ta because ogion bere we bo ogion ba re we bo Orima ona different ile le Orima ave le lejo ogion ba wa re we bo wa en we nu we do ogion bere we bo we king of who wa no wa je because even imagine ya vitali mane ero ikata be dere onye ero rude mi no sumu be no pe so yana we igwale any prince or princess vitali ore Spain ore nenemi ore be remon weje Monica we ti be muladian mo picture ladian do ati ebone no me kene an do ogion ba re we boya ya we ya show example no me kene we ono na ti ogion ba re do So my brothers and sisters, I greet everybody. So no when we are going wa make unuwa why get afia badabidi wa driver why ya driver say ke no ma he ke no jo so no wo yon bere we bo we no je prince no re we no re ke no je e Europe na ni magena u ya esun u ya make we no hon we live video so wa ge yan do kama we he ono na mate o yon ba the Europe. I greet everybody. So I know why you dey insult the pa. Now because of genocide. You come make I tell you. We matter my way. What we anti well, my very princess, my very matter my way. We not because they insult a pa. Where me if I bola we baby to you where you be me, ya block you ban because honestly and one now all done or where me came not here bonnet ban. Wa mo no me nwe. We make na mo gun gbe ban bi no na mo na mo gbe. Oriye because of a genocide. I wanna do ham where genocide go ban where ham money where not to bu where to bunny where to bu where swarm and the gua where more money gear gua when no don't know when no yaw yon buy oma gua oma na tell you maybe na ta I beg you ma only go where gua if you talk and no one but that video may block we man because equally rubbish when imagine we pa the mafia pa one or pa me we dausa me onje or when ye pa ne ati e pa because ave ni uni emni bieka na ave bieka ne kere when ye uni so I care you dey insult and because of Dion wetin call concern Dion concern o tie Dion no riomba o tie o riomba e Dion je o ma ro wa vege o ma ro e Dion ade ro de ari owania do riomba na do riomba ma ve Tami soma we mi je do mani ga riomba e di mo fi no drive moto ari ke no ma ke no drive moto ari oni na ga osie gwa me o be no ya gwa me no ya gwa we no gwa la diana we na because of Dion na you dey insult pa wana un dan oru we wana po bone wana ruwai wana dade wana dada wana dada again di mo fi na ro we ni go we send gear we mi no ya de fuel moto no ya ri lai ne mata na gi wata wa dada wana dada mu yuvu wana si ayeba yen no nia enwa egu o vere nia wa we gbe dada mu hian wa we gbe dada mu hian emi na ka we gbeji o we gbe ri ye ba ni ege akan adi mo fi o se me e o hian me ika ata me before ave mani pe weje wowo na be careful no wa gwa lowo wo bun se we o ma agu wa gun wa ari so oni no ni gbeni no gbe rubbish ladian ni my cause wa very meje take rubbish wa te nonsense dey we block we ye I don't have time. So my brothers and sisters so ken ami ani po boni inya ma we ukere gbe no di bi odora oda for we be drive motor hian e ke no ma ke no fi ari o we mu hian ni o we drive eri ba ni ne we no fi egwere gbe no la wadia o fi motor ni o fi egwere gbe because aka gbeba o we gbe hian wa riye ma be riye wa be jenere a be hunre o we manage ba mu agbori eki e ma be je ba be wo masigo so ma gun wa riye I die no it's too late again. So my brothers and sisters, from Untouchable Mama, remain blessed everybody.
comment in no need gbe ba ni even your pa can gbe comment no mama because everybody here wey I'm saying the truth or out and we ra no be je me no we time even why you go no we time or you bu your day so ma no is okay no got you yin hin we no ha mai we no e di mo fi awen is okay awen di mo fi yin gede na ke ba ni san ladian e di mo fi o san okun no bun we ru dowo kin na we because we no ya gun aya we je so we mo wo kan so okay why we mo da fun we sie mu la o wa we mi no kan gwa nege ri upe seva we nege ri jo amagie o ma do bota we chief yen hi we no de no do time we no ma ni we no invite abi owo wa mo o no mo ma ni we no we video we live video ge o mo ejo we yo e chief ne nemi ehun ne gwa gie na he da jo ma ni ya go why me nwa o ma han do atamu gwa me no ya we mi ye abeg my brothers and sisters I greet everybody hello I greet you. Okay now wa bye bye because mobo venue gbe na mobo me ni mobo ya talent no bugbe. So from Untouchable Mama, one love. I don't believe no where I don't believe where many atamwa because mo tama no ogyomba yet who drive in motor who drive yari can no ma can drive yari that's all egwa ga itamani woman ni ogyomba no my tin do ati ewe man na ogyomba working ogyomba man na awo man na wenu do ansa ekweri o mami we ogyomba hin una je ke no ma ke no jo wenu do ansa ekweri wa de do ansa o mami we yes egwa ga itana we o mani ogyomba no ana do ati e ogyomba ati wo fi upe awo fi upe ge ke no ma ke no fi upe je enu e dota ogonu wa ala de wa do atawo no na ogyomba no o ma no gun no ma gun ase ona fi ona yunu e ya take no ma ke abe do we no de doju no e ya ke no bi e why you know ka no bi e egwa gidi side we what's here gwa orin ewo okay o ma ni do kin o e kin orin ba no kin orin ewo. So my brothers and sisters, okay now I greet everybody one love wa bye bye wa ciao from Untouchable Mama bye bye.